Voin hi zuni somni pathum sang ni somni pakhat ni lai ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule tun tum chu tual chung le rampon chanchin thar lor khom kanon puang don ani ama sain tual chung chanchin thar puang te ang Dampa Tiger Reserve ram sakap tu te zela khungan ni Dampa Tiger Reserve phom chunga dan phallawa ram sachi sang kap tu chakma pali te chu Mami district ko ta thotan ni khan shruai an nia thu boy rip tak siam sak an ni kan thu don nei na ta lam danin jun ni ko sang ni som ni pakhat khan andar manik khomi panga te chu Dampa Tiger Reserve phom chunga lutin atuk ni som jun sang ni som ni pakhata ha huk nu fa an ka pa jun ni som pani sang ni som ni pakhata ramsial patuai an kap le a Juni som pali sang hi som ni pakhata sajukla an kable ani anram chuak kholam hi andar manik khodaya Dampa Tiger Reserve thoktu ten an silai le an saka rep keji somnga chuang nen an lo mana anjinga pakhat chu kumtling lo ani wangin dan ro rel na pa ngai hnuaya thu buai siam sak ani ve lo thung poi khoi tu Bimal Chan chakma Kalabu chakma Ganjei chakma Nolo Baran chakma andar manik khomi te chu thotan ni tlai khan Mami district ko ta anchung thu ngai tu ania IPC section dan then khatle Wildlife Protection Act 1972 le Arm Act 1959 dan hnuaya thu boi rip taksiam sakania Mami district zela dalu anni hemi chungchanga hian Dampa group OMA 10 voin juni somni pathuma press release an siam hi ian chiar chuak te ang juni som le ni som pali sang ni som ni pakhat inkara Dampa Tiger Reserve chunga lu drua sachi sang heng ramsil ha huk le sajukap tu te Dampa Tiger Reserve thok tu te mana thu buai rip tak an ortir ngal hi Dampa group OMA chuan lomom mati in department thok tu te kan chuang hle ani Dampa group OMA chuan poi khoi tu te hi adem tak zeta an phu to khremna pek an ni ngei kan bai sei tlatani saka brutu te hi andar manik khuwa chakma vek nin heng mi te hi anni pakhatna Bimal chakma panhina Kalabu chakma pathumna Ganjei chakma palina Nolo Baran chakma YML Environment and Forest and Climate Change Department thodun na pialama Dampa group OMA hian Dampa Tiger Reserve chung le pona nungcha le thing le mau te hi thei top chuin ahum halmeka mipuite troyom na po kan ngen ngal bokani tun nuwa Dampa Tiger Reserve chunga aru ka sapel to lo turin ramwak thin te kanin ngen takmewani ti in pu PC ro buanga president Dampa group OMA le pubi ram ngai zuala secretary Dampa group OMA ten ming an ziak nan ani TNT thu tak nun pui tu te chanchin TNT test run pui nei truma negative ma se symptom nei te le inring helmi za som ni pali te chu nimin pialam khan suap sample lak ania tukina an result hi hriat ania mi som paruk an positive ti mu chuani thu pumuan puya TNT joint director le pangpar huan director ni bok chuan soi tundin huna muan na veng TNT mun puya hian positive zanga somruk pathum anom meka kumu palamji nga oxygen level han niam ve zeu thin omma se boipui ngai lutuk anom thranlawa khosikero anom nualani mona veng TNT chunga hian arem chandan ang angin 4C siamania ni zandar som panhile achan vel khan judo hall 4C a om mi pa som te chu banga wai thain an thlang bong in chunga lutin bongek pai chuana kwa an tol suaka an tlan chuak ta ani heng mi te zinga hian veng hlui mi pahni om ve in zinglam darli le achan vela an chung te an bepopa anni hian LLTF te hriatirin LLTF te hian anom na mun tai vela mual leibula an zuk pan chil ta ani LLTF te hian BL2 incident commander magistrate pu Priyan Kishore le pulari no makhiang te baka pi Christina lalmuan zuale te hril ngalin reman ruat tlang ta ani TNT tanga tlan chuak positive mi som te hian an du len tumber chu an mani veng 4C vela om thei an bei sei hlom vek ani
veng hnuai mi pahnih baka veng hrang hrang veng hlui bungkon din thar muan na veng kanan ram hlun sau le tuikwa sau lam mi te an ni hloma an veng LLTF te hriatir ngal ni in an ni po veng hnuai tai vela mual leibul chu anon thleng thathuai hlom ani TNT atanga COVID-19 positive tlan suak mi som te hi tlan chiat in pai at mai an ni wangin phim khur taka ve thleman ngaya man bea pombor bor chi an ni ho si lawa ruam man na fing tak siam ngaya khotlang hroi tulu te hai man viawani police lamnen ruam han na siamin ambulance an cha thlenga durtlang BSUP lamada turanga insoin ambulance a chuan an khallu theita ani thuam puilama bongkon police ten an lo ngak boka voin chhun khan TNT lama dalu le anita ani international news lo pon chhun zomila anom pui chin nula kuthaka soisa hlumtu Singapore ma chung konu berchu athil ti sualna hremna pek felanita chung konu ber gaya thiri muru gayan chuan anom pui chin mai chia piang ngai doni chu hremna pe in asoisa hlum ti hriatania thu boi rip taksiam sak ani zuita ani min nun rong gaya thiri muru gayan tual tha thu boi chu huneng mo chen ngai tu ani nuwa nimin zu ni somni pani khan ko chuan thutluk na te chuakin kum som thum chung tang tura hremna pe kani he athil ti dan le kho sak dan hian Singapore ram mai ni lo khovel ram dang benga thleng hiala ache dan chu rap thlak an ti tak zetani gaya thiri chuan anom pui piang ngai doni chu thlatam fe lo soi samana eile in lama a hrek be awangin atak sakhrisel na po atlan hiam na sa ti an soi athi don thleng po khan ru ro ne na kho sa a cher em ani nulai na tom piang ngai doni hi mi hne na om chung zong hian adin muna khir hle maya phone call an phal sak lo ba ka eile in po an pe thadu lawa pona chuak theilawin tanin nang main in chung room an khung reng mai ani Philippines President in vaccine la du lo te chu zela khunga avo Philippines President Rodrigo Duterte chuan anram mi pui te chu coronavirus vaccine la vek tura hrilin vaccine la lo te chu zela khunga avo Philippines tama hian COVID Delta variant wangin shikayan pungthar lea hei wang hian sarkar po in ramria te khuwa khirna te khawle to ani kumin mars thla tang khan Philippines tama hian vaccine pek suatan nima se center hrang-hranga vaccine hi an la tlem thei hle nia soyania hei wang hian President Duterte chuan thotan ni zana thuwa soya duin thlang theiang vaccine lak nge zela tanin du zok tin anram mi puite hrilin vaccine la du lo te chu vokdam doi manga chiwa avo zui bok ani Duterte hian ama poin hrilenga wanga sarkarin khu akhirna siam bo chiate chu silaya ka alo vo to boka he thu soinu hian dan bo chiata wanga thunei tu tenan ti hlum ne soi engmo zat an omani Philippines ram mi pui makta doi za somjinga za zela pakhat point pakko panga chau chu vaccine dose lakim man la omni in vaccine tracker herd immunity PH chuan atalang mase sarkar report a chuan thotan ni thlenga vaccine dose ni lakim to chu mi makta duai ni point pakhat panga vel ni na soithunga dose khatna la to hi makta duai ruk point pani anom to ti soibok thotan ni thleng khan Philippines tama hian shikai mu chua mi makta duai khat point pathum anom to a active case singa sangruk vel anom bok shikai jinga singni sangthum jasari nan thi pui to bok ani President Duterte chuan COVID-19 vaccine la du lo te chu anram chu asana India emo US emo kalmai turina ti bok ani thridar zel tur vena tan hian Philippines sarkar chuan zuni somthum thleng India Pakistan Nepal Bangladesh Sri Lanka Oman le United Arab Emirates atanga lu akhap ani US in Iran website TV somthum paruk mala thailo turin an block sak Reuters in soidanin US Justice Department chuan voin zuni somni pathum hian Iranian government affiliated media website somthum paruk chu an man saka unblock ngal ti an soi heng unblock sak jinga hian Iraqi group Kataeb Hezbollah US domains palzam wanga sangsun tok mekte Iranian media site chuan vor Press TV le Al Alam
anram chunga TV lar Arabic le English language broadcaster te Al Masira TV channel of Yemen Houthis maibaka adang tam takte ania Iranian news agencies chuan Iranian media websites le Yemen Houthi movement nena soizom tam takan man tian puang bok Israel in Gaza atanga bungrothon chua phalsak Israel chuan Gaza Strip a rorelai Palestinian pol Hamas nena inka hayan pon atanga thlakhat ral nuwa thotan ni tangkhan Gaza Strip atangin bungrothen khathon chua phalsak tran Gaza border official te soidanin Israel in ni thumvel khu khirna hi khadul don ye soin he mi chunga bungrothon chua phalsak jinga hian agriculture goods le textile lamte a huamani anti Israelian made tha Hamas te nena in bei nu tangkhan ramria khu khirna siam hi ati khau zuala Gaza tang hian bungro engchi ma thon chu aphal saklawani mase Egypt malak na inka hayan puan nuwa thotan ni khan khu khirna ya tha dulta ani ven himna uluk taka kalpuya inka hai puanani nuwa avoi khatnan ruam manna thatak siamna nuaya Gaza Strip atangin agriculture man ruwa thon chu thayani yang tin Israel Defense Ministry branch kogat chuan asoi kogat chuan ruam manna siam hi Prime Minister Naftali Bennett kai hroi sarkar chuan a pompui tia soibok Israel le Hamas ten inka hayan puan nuwa ka liam ta khan Gaza atang hian Israel lama balloon al tholu tir ani le a hei wang hian ram then khat po kang ni in Israel lam chuan an soya Israel sipai te chuan hei hi changlet ngalin Hamas mun te chu tho theina tangin an bom zui ve ngalani mase ka liam ta zirtop ni tang khan an boro khia ziom chhole a hei wang hian Israel po in ram ria khu khirna siam po atha dul vele ta ani Gaza Agriculture Ministry chuan Israel in bungrothon chu konga khu khirna siam wang hian lo nei tu te chuan US dollar makta doi som paruk huvel an hlo to ni na soi ani ole khati zong kha chanchin thar lor khom karon pon thei te chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me